Jotono no lamsoga ani channel kai tomong nonor ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sana nga phari tini kaisa ketal notification ailenai o notification de jaka bong angka national health mission ibu khak dir jaka notification noro video no paithak jorate nai tong di kam ka saimana bagai nga phari official notification ailaina omo khai to official notification on notification rijak mani kangkai Government of Tripura Office of the Member Secretary National AYUSH Mission ni bukhakte on notification rijakha abo rijakha 3 tarik October 2023 o rijakha oro advertisement number tongo oro sajaka the State AYUSH Mission Tripura ni bukhakte kwbangma post tongo abo kangkai direct interview najaknai o jagao je post tongmani abo kangkai contractual basic 11 month ni bagai ingnai or je post tongbai mani o post jotono contractual basic singnai o jagao sini ST rok ni bagai kaini post tongo abo angkai number 5 by number 6 o tongo kaisa number 5 o tongo abo angkai to district program manager 41000 rijaknai per month to kaisa post tongo abo ni bagai sini ST rok ni bagai kai kaisa district data entry operator abo kai 17000 rijaknai abo bo kaisa no post tongo kaini post tongo jagao sini ST rok ni bagai angkai oro naidi qualification rijakha je district program manager ni bagai angkai graduate ni logiwo norok ni jodi AYUSH rogo including AYUSH khlaijak tongkhangkai tai MBA rok khlaijak tongkhangkai norok o post ni bagai apply khlai manai hayaka ba norok post graduation diploma oro hospital and healthcare management rogo 2 years roni course khlaijak tongkhai bo o je post ni bagai apply khlai manai takisa district data entry operator rokhai norok khlaijak na nangnai graduation computer science o hayaka ba norok BTech je computer science and technology rok khlaijak tongkhai te logio 1 year ni diploma certificate tongna nangnai hini saka bo o jagao date and time submission rok application runani kangkai oro sajaka je eligible ngi tongnai norok application form tangdi ruwana o video ni description o norok abo thangi marinai o jagao address jak tongo room number 303 tai second floor abo angkai place compound agartala west tripura date angkai 5 tarik october ni simi 17 tarik october 2023 last day tongnai abo norok office time o thangi norok o address o norok ni application o marna norok ni documents bai baksa je interested candidate tai norok eligible ngi tongnai form tangri ruwana tai form ni logio tam documents tangnai ingke o jagao norok ni mark sheet nangnai abong kai norok ni madhyamik ni simi je graduation khlaijak jora tai norok ni valid registration certificate tai caste certificate ST PRTC tai norok ni Aadhaar card rok nangnai o jagao sajak tongo oro selection ngai abo angkai 100 mark tongnai merit basic no selecting nai 50 mark angkai norok ni je purify mani academic performance of 50 tai interview najaknai 50 marks ni hake total 100 marks tongnai aboni bisingo no merit list tikhlaijaknai angkai o jagao je interview ngai abo angkai ulo sajaknai abo angkai official website on norok manana norok apply khlaijak angkai official website no visit khlaidi tomung no norok oro age relaxation rijakha sini ST rok ni bagai angkai 47 years joratei norok ni age tongkha angkai norok apply khlai manai tai instruction rok no norok pori nai di kaham kai porimani yagulo norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlai nai mano o jagao nai di application form o form no angri ruani description no norok qualification mili khai to norok apply khlaina angka form nangnai abo angka data entry operator ni bagai o jagao photo tai advertisement number tai je nangkok mani norok omo fill up khlai norok ni documents bai self attest khlai tlangai norok submit ma khlainai abo norok thangai no place compound agartala tripura o je state AYUSH mission tripura government angka PDF description o rirnai angka norok thangi download khainai di angka tinin bagam sunong sito jotono no hambai